tu kat Nepal hadin bagladan ke Jingtwa hagi penta ka than Pomlum na ke Jing pentrai ya ka surok na Shillong Shadauki na kalyang ka office tray kam usab divisional officer SDO Pinursla civil subdivision haka arpo hundre tare unai lur araja arpusan ulapha ya ke Jing pen bana halor kani kat kum ke Kyrwoh laong bayaki benta ki bala Shah kata na ketika Jingtwa lala ban Pynkhuid no bat ka company ka ba pentrai ya ketika surak kan pendap lut ya ki kam ki basa haka nehi ke janmit haswa ban plipura ya ketika surak laong ru bahaka arpo nyo tarik nailur araja arpusan an Shah banyat kali barok shisngi henry haki sgi bobot pan kata haka arpo pratarik hadu kalai po tarik nailur araja arpusan an bu da kapor banyat kali kata haka por step nadu ka khatwai steng hadu kapor sau baje no phai sngi baraka por met pan nadu khandai baje hadu sau baje men step laong ru haki ba pendon kamban lejing lej lingba kate ka surak bakin long ki ba adakar namar ka jinglong senjor jong kate ka jaka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya